Ngiriwe neza amahoro y'Imana abane namwe tubaye kaza no kuri Misa Catholique TV. Tujye kubagezaho rero amakuru agezweho aka kanya yihutirwa. Niko perezida w'inteko nshingamategeko ya DRC uri i Geneve mu Busuwisi. Uyu ni perezida w'inteko nshingamategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uri Geneve mu Busuwisi, Vital Kamerhe yumvikanye avuga ko u Rwanda rwigaruriye ubutaka bwa Kongo, rwateye Kongo ndetse rukifatanya na M23 mu kwica abaturage ndetse abagera kuri miliyoni 10 bakavanwa mu byabo. Ni ibirego byinshi rero yashinjije u Rwanda irengagiza inzira z'amahoro, zinasaba ko ibihugu byombi byigengesera mu magambo asebanya. Ibi byose rero akaba yabirenzeho. Uyu mugabo kandi azwiho rero kugenda rwose agenda bigura intege mu gushakira umuti igisubizo, mu gushakira umuti ikibazo kiri iburasirazuba bwa Kongo ndetse n'umubano w'ibihugu byombi, Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Irengagiza rero ibyasinywe mu masezerano y'amahoro hagati ya leta y'u Rwanda ndetse na DRC. U Rwanda rero rumaze gusubiza rwamagana Vital Kamerhe mu itangazo risohotse mu mwanya. Inteko nshingamategeko y'u Rwanda yatangaje ko rero amagambo yavuzwe na perezida w'inteko nshingamategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibyo yavuze byose bidafite ishingiro. Ibi rero akaba ari ukwirengagiza ibyavuzwe cyangwa se ibyashyizweho mu mirongo ngenderwaho y'amasezerano y'u Rwanda rwasinye hamwe na DRC, yuko ibihugu byombi bigomba kwigengesera mu magambo asebanya. U Rwanda rero ntabwo rwari kwicara ngo rurebere uyu mugabo arwandagaza arusebya mu nama iri kubera mu Busuwisi i Geneve. Rwahisemo rero guhita rusubiza rushyira itangazo rivuga ko ibyo uyu mugabo byose avuga ku Rwanda ibi ngibi byose bidafite ishingiro.